ditunjukkan daripada DJI Neo drone ni is a 4K. So yang ni aku nak highlightkan sebab sebolehnya kita nak gambar yang lebih sharp, lebih padu, so kita kena ambil any kind of camera yang bersifat 4K. So the next one is full coverage of propeller guards. This one for protection in case of dia dalam dia punya propeller tu terlanggar something kah, so the chances untuk dia punya propeller tu rosak kurang lah. Okay, untuk this combo set kita akan datang dengan this kind of yang dibagi dalam this box lah. So this is for sure dia punya drone. So this is the flight battery darab 3 beserta dia punya charger. So this one same lah, charging hub. Dia ada type C, lepas nanti aku akan tunjukkan. Senang nantilah, bila satu bateri tu dah habis kita boleh replace on the spot. Sebab dia ada 3 kan, so ada 2 bateri standby lah. So this is the remote control, nanti aku akan tunjukkan. So this one is the propeller guard untuk protect dia punya ni lah, dia punya propeller tadi lah